So, 31 to. Kabalo ka ni pare? Ha? Kabalo ka ni? Murder? Oo. Autos lokon naman to. May nakabutang o kudasay. Pisliton kudasay o pisliton kudasay. Sino lang ito? Ha? Sino lang ito? Lain-lain ta. Bukan ako. Bila man na? 800. Nadi siya English oh. To English daw. O to people. Oh, start. Hunto. Pili-piliin na rin minsan kasi. Ay, Diyos mio, close. Beer, lunch menu. So, dirita sa lunch menu pare. Sige, isa-isa lang ana. Kini ko ah. Oh. Isa lang. Isa lang. Quantity o 1. 1 na siya. Di add to cart order oh. Oh. Add to cart. Nya add to cart nya, mo add na pug ko. Sa kuha next. Tura add to cart daw. Ayun na, gawa na to. Duha isa-isa ganito no. Gawa na gina, tama na na. Oh. See you in cart. Tura. Narahunto. Please order. Nitingog dito minasan. Nitingog. Ako nang gipindot minasan. Bot na kay dagan na to. Nitingog man pud yan. Gulat man siguro. Okay naman siguro to eh. Gulat na to. Hai guys. Sabaw ka pare? Sabaw ka? What? Hai. 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 Kokon ai. Hai, wakarimashita. Dili daw libreng sabaw minasan. Pwede ka pong orderon na siya diri. Kahigupon na kita. Iad lang daw. Hai kido. Wakaran hai kido. Supo wa do ko ni ちょっとね。一番上の赤いボタンを押してもらって。一番赤い？はい。どこ？どこ？イグ。そのままずらしてもらっていい？そのまま全部ずっと。これ。スライドしてもらって。いやまだ。はい。あれないな。ないな。はい、違うよ。違います。あった。英語でいい？で違う。日本語でいい？はい。日本語でサラダスープ。サラダどこ？さらぎ。いらっしゃいませどうぞ。それです。これがサラダ。はい。で送ってもらって。はい。それですね。これね。それを2個で。本当。2ですね。2はい。で送ってもらっていいですか？はい。はい、ありがとうございます。どうぞ。はい。So na nang gi-order minasan. Kani minsan gicap-cap nga repolyo, lami pud ni siya minasan ba. Yan narang sabaw minasan oh. Kaparigador atong suruyon. Naraya. Package na. Lami pare. So, ito ang tilaway minasan. Sa repolyo nga gicap-cap. Crunchy ka siya. Fresh na siya. So, dalawan to ko sa lasa ani. Uy, curry flavor mo siya minasan oy. So, itong puso ng itlog. Nakatapang itlog niya oh. Panalo kayo.
Grabe ko tumag yung bike ko eh. Mara, ihalon to sa itlog. Bukas minasan. Unong ka kilometrong gibike minasan, urot yun. Narakwaw, ugdaw. Parigador, ugdaw pod. So minasan no, nana po binakatunan ni pare ang pag-order po sa taba. So dali raman dai siya. So naman sa English, ang problema lang kanina kay di mo to kasabot ang Japanese o English mo nang gibalik na ko siya sa Japanese para matagba. So nasagol na din sa baw minasan sa salad. So magbayad na mi minasan. Exit. Say masen. Pasa sa mi. Mo dalikat mi sur minasan o matumi sa airport. Ako nabusog minasan eh, nga burger. McDonald's, di ba Jollibee diri?